Let's give him a big applause this morning. Dándole un aplauso grande obviamente. When things like this happen, like a blackout, you need to be prepared. Ora costan assim que passa maneira blackout, você está preparado. I'm just reminded by the Spirit that the coming of Jesus is quickly. Me aguardo recordar dor de Espírito Santo que a venida de Cristo está pronto. It's going to happen suddenly. Esta vai passar de repente. It does not announce itself. E não está anunciar su mês. We don't know when it's coming. Nós não sabemos que dia está chega, que hora ele está. So the only thing that we can do is to be prepared. Então, a única coisa que nós podemos fazer é zorgar para nós estar preparados. Were you prepared this morning when we had the blackout? Botava estar preparado obviamente, ora nós estava tendo baimento de corrente. This is a good moment to reflect back on Esse your é um bom life. momento para refletir back na nossa vida. Whenever it happens, Que hora que passa? you need to be ready to go. Nós precisamos estar claro para vai. Amen? Amém? I believe that message is loud and clear. Me quero que a mensagem está clara e raspa. God is good. Deus está bom. Amen. We welcome you. Nós está chamado bom bini. And we welcome those online E as well. também nós está chamando está online bom bini. If you were going to come to church, you missed a great opportunity to see the hand of God work in our midst. Se botava da bem igreja e baqueta para motivo de corrente, well, pa falta de wa com Deus humana move me meio de nós. Anyway, God is good. Deus All está right. bom. Amém? So let me give you some quick announcements. Deus laga me duna bostan algum anúncio rápido. And of course, we will go a little over 11, E claro, agora que automaticamente nós não passa tique mais com Jesus honor. obviously. Obviamente. And I hope everybody E understands me that. espera que tu rende por compreender. Okay, first thing, how is the fasting going so far? Prometo turcos, com ayuno tá bayendo te com agora All aqui. right, let's look at the schedule. Está bayendo bom, nos põe esquema, por favor. Where are we in the schedule? Onde nós está riba esquema? Well, today is your last liquid phase on vegetables and fruits. We eigenlijk tabo último faceta de tuma sopinan ku batido nan. Amen. So Amen. tomorrow Manhã, we are on water only. botariba agua. Hot water, Agua caliente. water with ice, Agua com ice, no water. Of no agua. All water. Agua. Agua Amen. coco. No, awi coco. Listen, awi coco is only if you feel weak. Agua coco ta ora ko bata sinti débil. If you really want to see God's presence move, Se porque echt wa que a presença de Deus move, press that flesh down. botingo prime carne Oh, yeah. abaixo. Amém? Oh yeah. I'm saying that out of experience. Eu Anyway, também sei de experiência. if you have a medical condition, again, Se você tem condição if you're médica new to this, e bota novo de ayunamento, just extend the second phase a little bit into the third phase. diz vai com de duas fases, tique mais de três fases. You can do it partially, Vou fazer parcial. or you can leave a day or two on only water. Ou vou polaga ou dois dias na água só. But if you have years doing this, Pero se você tem anos tá se aqui, you have no option. You have to do it. bom não tem opção, botem com assim. Amen? Amém? Are we excited about what God is Nós doing? está excitado de lo que Deus está Yes. haciendo? Sí. Praise the Lord. Gloria a Deus. And if you have testimonies, we will have a testimony night. Se você não tem testemunho, não, por favor, It's dila que nós sábado, important to nós share what vai God is doing. a noite não tem testemunho, é importante This para compartilhar encourages everybody else. lo que Deus está haciendo y lo anima a otra persona. Hallelujah. Aleluya. All right, so Wednesdays we continue coming here physically from 7 to 9. Tur já razão nós está aqui dentro de 7 para 9. And especially this week, we have Dr. Eli Zambrano teaching on this Wednesday. Já razão a nós também tem Eli Zambrano, Dr. Eli Zambrano, ensinando ribe já razão. And our strategic location will be on Wednesday morning, 5:30. E nos lugar que nós também estrategicamente para hora, também tá já razão ainda 5:30 de madrugada. And we will be at Cerro, Colorado. E nós lotar na Cerro, Colorado. We are going to go to the first high place. Nós também na primeiro lugar alto, And you know punta. what we do when we pray. E vocês aqui quando está assim, ora nos ora. So come with your shofar, Dus bem como chofar, come comfortable, bem confortável, plan it in time, planeie na tempo. so that we can have a good and concentrated time of intercession. Para assim nós por ter bom tempo concentrado de intercessão. And our prayer topic will be Aruba. E nos nos tópico de oração também está Aruba. Please also be quick with your prayer requests for the prayer box. Também nós te pedimos para pôr vossa oração na caja de oração. At the end, I believe on Wednesday
we can anoint the box, and we will continue praying over the box every day until next year. Já razão a nos lo ungi atrobe caja e nos lo sigi ora ribaje te ko outro ano. Amen? Amen. Okay. Deus Camp bendicionado. Matthew. Let's go to Camp Matthew. Bang awari kine campamento Mateo. Campamento Mateo. Listen, so far I think we have 16 people that registered. Nós tem 16 família ko a registrar. 16 families, right? 16 família of mas. 16 tent. Yeah. 16 tents, Sí, all right? nós tem 16 Normally tents, we taba. run above 20 tents, Normalmente nós está close to 30. vai mais de 20, 30 tent Okay, normalmente. so there is room. Nós tem lugar para você. Please don't think about this. Não pensa de você aqui. Just come Diz bini. and bring your family so we can camp together. E recebo família para nós por camp junto. And this is fellowship. It's important for the church to be in fellowship with one another. Essa aqui tá comunhão e tá importante para a igreja tá em comunhão um com o outro. Okay? So, Okay. Sister Enelris at the end. Dos Roman Can you Enerlis. stand, please, so people can see you? Roman Enerlis. She will be at the end doing the registration. Na final, lo está tomando registración na. And any questions you may have, you can ask her. Y cualquier pregunta que vos por ting, vos por puntra Enerlis. Okay? Now, to keep the cost of the camping low, we have organized a night of film, of a cinema film, if you want. Movie night, thank you. Pawanta e costo ng abaw, nos ahasi movie night, caminamos por recaudar fondo para cobrir parte de e costo ng di campamento. And the movie we're going to have with Spanish subtitling will be On a Wing and a Prayer. Y película que nos estaba iting dia de movie night, tabaita título ta on a wing, on a Riba prayer. ala y riba oración. Riba ala y riba oración. Dennis Quaid, a lot of you know him as a famous actor. He Dennis is Quaid, the main actor in this film. conoce como actor y tabaita actor principal de la película aquí. The contribution will be 10 guilders. E contribución lo ta of 10 florin, of 5 florin. Y tem paquete de comida con él. Yes, it comes with combos, all right? E também com combo nan. Okay, so the lowest package, which is 10 guilders, Paquete mais abaixo custa 10 florin. it comes with a drink and a popcorn. E também com koi bebe e popcorn. Okay, it's fat free. Anyway, Gluten free. but let's come together, Pero van y bien juntos. and you can reserve your ticket with Sister Shirley, Y right? vos podés reservar vos ticket con She is Roman Sister Shirley. So let's be quick with this, Van tan rápido que está aquí. because mid-February is when we are going to camp. Para sobra, mês de fevereiro nós também campa. 9 to the 11th of February. Nós também campa de dia 9 para dia 11 de fevereiro, weekend de carnaval. Nós Okay, tudo so sai. it's quick this time, so we need to rush in this. Dus nos dia nanta cortico, dus nos tinko vai rápido densa aqui. Nós te pedi boso ajuda. Vai ser que Shirley, toma ticket nang, invita gente, compra para gente, regala gente, Yeah. vende gente, con como que vos hacer, pero bien compre ticket nang. Nos tin total 350 Yeah. entre popcorn, diferente tipo de paquete nang. No? Let them go to Shirley, and Shirley will explain. Okay, the Shirley details. lo Yeah, explica we're vos, pressed vai on ser que time Shirley. right now. Anyway, this is an excellent opportunity for evangelism. Esa aqui Purchase the oportunidade tickets. excelente para evangelizar. Compre ticket nang, Give it to somebody as a gift, dona gente como regalo que no conoce Cristo all right, and let them come. y la ganan bini. That's how we do this movie night. Así no está así movie night. Always at the end of the movie, Siempre después de movie, we give people opportunity to receive Christ. nos está dando gente na oportunidad We para pray for aceptar the Cristo. sick. Nos está ora pe enfermo nang. Sometimes people come and they have pressing issues. We are there to help them. Titimbiyaha tiene ta bini inanting kos nang uta preocupan de momento nei. Of course, This nang church, we don't do difícil, things nos just to ayuda do nang. things. We are good Samaritans. Iglesia nos dá sikos pa sikos. Nos te bom samaritano. Always have purpose with the things we do. Sempre tem propósito tras de costas que nos Amen. dá. But Amen. approach Sister Shirley and she will have all the details of the movie night. Alcançar o man Shirley e ele explicava turcos de movie night. Okay. Okay. Quickly also, Sister Diana, if Rapidamente she can também, come.
Roman Diana, si por bini. We have 3 leaders Nos tin 3 líder na. that went to the training to become a leader in the Owansa Club. Ku abay training panambira leader ding e club Owansa ku te club pamuchanan. And I want to call Sister Samira, Mi que llama Roman her Samira. daughter, Sister Elisa, Mi que llama Roman Elisa. and suyo Tamara. mo. Y mi que llama Tamara. Where is Tamara? Onda Tamara ta. Wow. They can stand here on the stage, Nampo para kinang. please. Riba escenario. Riba And the altar. theme this year is discipleship. Anto, tema ay kita discipulado. And what we are doing here is perfectly in line with Y discipleship. lo que nos está kinanta de en línea con discipulado. So they were discipled to become leaders. Nang awardo discipula pa bira leader na. Now they will go and disciple the children. Awonanta bay i disipula e muchanang. And of course, I'm proud of all of them. Claro, mita orgulloso din ang tour. But I want to give a very specific word to Tamara. Pero me quedo nung palabra específico na Tamara. Tamara, I want you to know that I'm very, very proud of you. Tamara, mi que pabosako nos ta hopi orgulloso di bo. Okay? And I want you to know that this is the lane that you need to stay on. Y mi que pabosako esaki te caminda ko botingo que dari bache. And I say this with all of my heart. Y mi te bisaki ko tour mi corazón. I've come from a background similar to you. Mabing di un trasfondo manera dibo. And I was presented Similar. Jesus, and he gave me a lane to walk into. Anto na presenta mi Jesus y ela do nami un caminda pa mi kana riba. Sometimes I could not understand what I was doing Timbiamin por and why I was comprende. doing things. Ni ki kumitawatasi ni pa ki But kumitawatasi. because I stayed, eventually I saw it. Pero pa sobra makeda riba je, eventualmente mi pora So mira. my word to you is Das stay mi palabra na on po, the lane you're ta on. queda ribe caminda ko bota. All right? Of Amen? course, it goes for you as well. Claro, tabay na boso también. Amen? Amen. So I'm going to ask Diana, is our director of Awansa. Diana ta nos She will directora give de them Owansa. their certificate Das of completion. Eta duna nang certificado kunang a cumpli. She is the youngest leader. Eta el líder di más young. Aha. Wow. Tambe di bo nos orgulloso. Very, very proud of you. Yeah, nos orgulloso di bo And sa of tu. course, Samira as well. Y tambe Samira. They get a pin with it as well. Nanta hay un pin tambe. And Pa ora as nang the business more uniform. courses they do, the more pins they get. Ato mas curso nang hasi, mas pin nanta haya. Okay, this is picture time. Sa kita tempo di potret. Quickly, please. Nami para ba ni Tamara. Can you hear me in the picture? Thank you. Pa bien, pa bien. Very good. Very good. Okay. Hopi bong. Tonight we will have Dr. Eli Zambrano. Awe noche nos lo tabaiting Dr. Eli Zambrano. Don't miss that. No falta ese. Okay. And we are now, I guess, ready for the offering. Y ahora nos está clape ofrenda. I don't like rushing through things like this because that's where you make mistakes. Nos no te gusta rush, pero aquí nanta una bota comete error na. But forgive me from now already Pero perdoname ya worka ba if I forgot somebody or si I forgot a malubida un ende detail. o malubida un detalle, perdonanos. But God will work it out for Pero good. Dios lo obre pa bong. Amen. Amen. Oh, this thing, one. Ajá, I está want to aquí. welcome officially Brother Carlos and Tema to Aruba. Oficialmente nos queda una bombini nuestro man Carlos que su casa llama They are here viva na permanently Aruba. in Aruba, Formalmente cla miembro ng GSCC. right? And they are here to be part of the family. Inanta klapa ta parte de família. We are blessed to have you here. Nós está Thank you. bendición na patimbo sa I kinanang. want you to know that they are precious brothers and sisters. Mi que pa boso sako nanta rumana opi precioso mes. When we went to Holland, they treat us very, very well. Ora nós sa Bayolanda na take care di nos completamente e super bom. And it is a gift to have them in our midst. E ito un regalo patinang memay di nos. Pray for them Ora pa nang and get to know them. e siya konosenan. Amen? That's Amen. important. Sa ito importante. Okay. So, let's... all right, good. Before we go to the offering, Prometo nos 30 ofrenda. this is January. Esa kita January.
if you stop giving se você stop de duna, the way God asked us to give, de forma que Deus está pedindo nos para duna, start it back again. começa a trobe. You're not forced to give. Você não está forçado para Because duna. the love of God does not force. Pastor, é amor de Deus não está forçado. But you know what I mean. Pero você aqui comigo. If you love the Lord, you obey the Lord. Se você estima o Senhor, você obedecer You Senhor. understand? That's why we cannot force people. Tá pensando nós não por força ainda. But if you love, you will do what He says. Pero se você estima, você faz You o que don't do what I bisa. say, you do what He says. Você faz o que nós está bisa, você faz o que ele bisa. Amen? Amen. So, refresh yourselves in your giving. Então, refrescamos o mês de mostrar donamento And you know how we give. In tithing, e você com nossa dona. in the various forms of offerings, Diezmo nan, diferente forma de First ofrenda, primícia. right? And Yeah. part of the offering is our 10-10-10 project, which is the purchasing of this facility. E onde é ofrenda nan, é forma de ofrenda nan que tem que den como dona, tá é projeto 10-10-10, que tá guardo assim para cobrir e edifício aqui que eventualmente vira de nós. We need an extension of 6 more months. Nós vamos ter uma extensão para você dar ajuda 6 lunas mais com 10-10-10. And we hope that by then we will have a loan from the bank E nós espera para by faith. Amen? prometo 6 lunas, nos queda claro com o lening de banco. Amém? All right? Okay. Pa medio You de can fe. approach Sister Pastora Você está por if you have acertar. questions on the 10-10-10 Pastora, project. se você tem pergunta na área do projeto 10-10-10. Glory to God. Glória a Deus. If you want to invest in the building, we are open to discuss too. Se você invertir em Anyway. edifício, também não está claro. Oh, yes, of Não course. está rabia cubo. Amen. All right, let's pray. Vamos orar. Father, we thank you Tata, nós chamamos for danke everything. para turcos. You've been faithful Bo abinta in fiel. providing for us. Den prover para Out nós. of your glorious riches that are Tibo in Christ, riqueza nan e glória que está em Cristo Jesus. you have provided for Bo us. a prover para nós. And more is to come. E mais tempo We declare that the best is yet to come. Nós declarar que é melhor In tempo Jesus' ainda. mighty name. Den nome poderoso Bless de every Jesus. cheerful giver. Bendicionar And cada bless their dador alegre offering. e bendicionar Bless na our ofrenda. church as well, Lord. Bendicionar nossa May us igreja. increase E para nos assina por aumentar. as we obey your word. Conforme nós obedecer boa In palavra. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Father, our first, Tata nos promete. let it bless the rest. Lage bendicionar e Let resto. it sanctify the rest. Lage santificar In e resto. Jesus' mighty Em nome name. poderoso de Jesus. Amen and amen. You can come and give unto the Lord. Yeah. Vou por bem e vou por duna na Senhor. Sí. Tata e o Espírito Santo. Un welder más. Anyway, we are almost ready to go over to the speaker of this morning. Nós estamos para apresentar o predicador de Awemeinta. I want to welcome Brother Jairo. He's back. Me que chama bom menina Ruban Jairo eta back. He's been in Aruba for a couple of weeks, Estava na Aruba back kaba pum pari semana but he had depois to da recover in the operação. hospital. Pero é mestre recuperar no And hospital. we're happy to see him here. E nós está on our contento midst. para o que nós Welcome. meio de nós. Welcome. Amen. Aleluia. Let's work on that health. Bang traha arriba e saúde. Your story ain't over yet. Pastor para história em caba ainda. God has a Aguenta lot for you to começar. do. Deus tem ouve para você, And amém? please put a date so you guys can marry. Que vem pôr um fecha para você casa. I don't care where. I will go wherever, but get married. A mim lo vai onda contar, pero já casa. It's about time. Dá tempo. Anyway, they're the only couple that I rush to marry. Nante único pareja comida pura para em casa. They are over prepared. Nada over preparado. Anyway, Amém. I want to also welcome Sister Tatiana. She's in our midst. Me que chama nossa irmã Tatiana também bom venir, me meio de nós. Last week,
Semana passada, her husband went to be with the Lord. casada de Tatiana, vai para estar com o Senhor. E tem família Right. com nossa bisavó que a Yes. converti na hospital, que casada estava malo. Yes. Sim, sua casada vai com o Senhor. Right on time, her husband received Jesus as his Lord and Que men Savior. justo na tempo, sua casada recebeu o Senhor como Amen. seu Senhor e Salvador. And we thank God that she is here. E nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui. Pray for her, Tened em oração, be around her. tá ronde DJ. In moments like this, we have to be family. Passou momento nang assim aqui, nós meseta família. She has children also. E tem yunang também, Pray for them as well. ora pa nang também. Amen. Amen. Praise the Lord. Good. Gloria a Dios. All right, Aleluia. we are ready to present our guest speaker this morning. Nós está claro para apresentar o predicador de Papiamento. And Pastor Kwamina is really, a spiritual father for us. Você sabe que o pastor Kwame está echt tata espiritual para nós. Every good thing that can bless us, he sends it all the way to us. You up? What is that? Why did you do that? Because we are fasting, we can eat nothing. You can give us water, it's fine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yuri Bad. Happy birthday to you. Hip, 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 hip. Hurrah! Bien, Daniel. Bien, bien. Muy un bom casar. Sorry, E esse aí é casado também. I know. wow. 10 Wow. years, Kaba. 10 years married. Wow. That's good. La pasa liye. Anyway, sorry for all of this, but this is when family come together. Perdonamos por tudo isso aqui, mas já, aqui toda a família vem junto. Listen, we have 4 cars that need to be moved. Nós temos 4 autos, como este hora movina, não tá bom parar. Dr. Dog, we will get there. Don't worry. Patience. 28,687. 28,687. 46,765. 46,765. 97,10. 97,10. And 23,276. E 23,276. Bastante cinco, please. Hala vosso auto. Your veio car parar. is at somebody's piece of land. Vosso auto nanda riba terreno robes. Okay? And if you can move it. Se Thank vosso you. por mover, please. Thank We'll you. wait for you. Don't worry. We will not go. Unless Jesus comes back. But anyway. Yes, I was saying that Pastor Kwamina is really a blessing. Mabisa pastor Kwame na ta echt bendición para nós. And spontaneously, like he likes to do things. Anto eta hasi kostan sempre spontaneamente e assim nem também. That is how he called us into a conference. Ela chama nós de uma conferência. And he said, Dr. Doug Woolley and his wife are coming to Aruba. E ela avisa nós Dr. Doug Woolley e sua casada Receive vindo them. Aruba, recebinan And let them preach in the church. e lá ganam predicar na igreja. And when he talks like that, we don't even question. E ora da papesina bonata ni puntra pa Kiko. So we welcome Dr. Doug Woolley and his wife, Marsha. Nós tá chama bombini na Dr. Woolley e sua casada Marsha. Amen. And he has a really long curriculum vitae. E tem curriculum vitae mais largo mesmo. Very impressive. Hope impressive. And we know it is the Lord's doing. E nós sabe que o Senhor tá movendo assim, né? But let me give you just his 2 titles right now. Pero lá me diz do nabo dois títulos da hora aqui. First of all, he is currently the International Secretary. Não, ela vai No, vice president. para. Promê eta é secretário internacional Of the Full Gospel Businessman's Fellowship International. de Full Gospel Businessman Fellowship International. This is global, huh? Essa aqui tá global. Okay. And he just was promoted Ante la cabe guardo promover to the position of Vice President of Software Engineering of JP Morgan Chase. Ok, Vicecena Papiamento. Okay. Elaboró recientemente promoví como vicepresidente de ingeniería de software de JP Morgan Chase. So we are blessed to have them in the house. Nós tá hobby bendicionar patina de casa. And
Sister Marsha also has a lot to tell. Rumang Marsha também tem hope para compartilhar. I was able to pick that she was raised as a missionary. Ela guardou lantar como missionário de família missionário na África. Great people, great heart. Gente com coração grande. And I want to tell him that let this not be the first and last time. E me está pedindo lá que saque te promei último viagem. Let this be the first time of a wonderful journey. E lá que saque te promei viagem de jornada bonita entre outros. So welcome them with a warm applause, please. Donarán aplauso caluroso y llamarán bombini. Praise Aleluya. the Lord. Gloria a And Dios. again, Y don't día look más, at your watch today. No wagbo holoshi awe. Normally we end around 11, Y normalmente nos te acaba bani Jesu norbo. but today is an exception. Pero awe ton excepción. Okay, because there is a word that you need to hear this morning. Pa sobra tin palabra kubo tin ku escucha Glory to awe God. me Thank you. Gloria a Dios. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, so best. And we leave you with one of our best translators. Awesome. Yeah. Sister Dion. Hello, hello. Good morning, everyone. Bom dia, Turende. It's such a pleasure to be here. Está sendo placentero para taquinan. And my wife and I have already had a very warm welcome by your pastors, Frank and Jackie. Mi esposa e a mim ahaya bom bini caluroso cava de vosso pastor nang Pastor Frank e Pastora Jackie. And it is in my heart to be able to share with all of you. E está de mi coração para por compartilhar com vosso tour. And as mentioned, I hope this will not be the last. We would be planning already to come back to Aruba another time. E maneira mencionar, me espera que essa aqui não tá último viagem e já não está planeando para vir back outro viagem. And let's see if this will work. Yep. Vamos ver se essa aqui tá funcionar. First, I'd like to introduce again my wife, Marsha Woolley. O primeiro me quer introduzir minha esposa viagem mais. Marsha. She was born in Ghana, was a missionary child in Togo and Democratic Republic of Congo. Ela nasce na Ghana, estava missionário na lugar não mencionar. And God put us together. E Deus a une-nos. She has been a minister of ladies. Está ministro de gente mulher. For 5 or 6 years, she had overseen about 350 churches of women or ladies ministries in Florida. Mais ou menos 5 e 6 anos acaba, ela supervisa ministério de mais ou menos 350 gente mulher na Flórida. So I can attest she's a very good minister to ladies and everyone. Me por bisabo que está hobby bom ministro para gente mulher e para turende. I wanted to have something special for her, so I brought her to Aruba. Me estava taquiar para ter algo especial, então eu matrese Aruba. It's our first time here. Esta nos primeira viagem aqui não. We arrived on Thursday. Nós chega a Whips. Jackie and then also some of the others from the Full Gospel Businessmen's Fellowship came and greeted me. Pastora Jackie e algum outro for de ministério abin e amami bombini. The very first night, we had a very special romantic dinner on the beach. E primeira noite nós estávamos tendo uma noite hobby especial e romântico a Riba Beach. It was the first time we did something like this. Eta primeira viagem nós fazia algo assim. But it was very nice right outside our hotel, the Hilton. Eta tá hobby nice net before de nos hotel Hilton. And we continued that dinner all the way to the evening. E nós continuar a cena aí inteira noite. Very beautiful, very romantic. We still think about it to this day. Hobby bonita, hobby romântico, ainda nós está pensando para awe. The next morning, we got together. E seguinte manhã nós abini junto. Jackie was there. Pastora Jackie estava tatei. Joel was there. Roman Joel estava tatei. George. Roman George. And some others in your group here. E algum mais de grupo aqui. As well as some other business and professionals. Como também algum executivo e profissional. I shared with the group. Me comparti que grupo. We also had a gentleman from Trinidad fly in. Nós também tem meneer de Trinidad com abini. He serves as a regional vice president for the Caribbean for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Eta sirve como vice-presidente para a área de Caribe do Ministério de Full Gospel para gente humber. Our organization extends to over 80 countries right now. Nossa organização está mais com 80 países agora aqui.
Thousands of chapters, tens of thousands of members. Miles de hoofdstuk, kapelaan, Groups, chapters, groups. grupo y and But we have groups of people. yeah, And tens of thousands of members. y 10,000 de miembro ng. But we have no group in Aruba. Pero nós não tínhamos grupo na Aruba. But we started something on Saturday morning. Pero nós inicia algo já sabra mainta. We birthed it in the Spirit. Nós ela começa a nascer em espírito. We gathered some individuals together. Nós une algum indivíduo junto. We shared a little bit about the vision of the organization, Nós compartilhamos pouco da visão de organização. the desire to reach out to other people to know God, E desejo para alcançar outro não para conhecer o Senhor. to be filled with the Holy Spirit, Para llenar com o Espírito Santo. and especially among the professional and business community. Especialmente na comunidade de negócio e negócio. It's a layman's organization. É uma organização de Workers, non-clergy. Clergy, the term. Clergy can be members, but it is primarily a layman's organization. Business people, que comerciante não, professionals, workers, profissional não, obrador não. all of us. Nos tur. Turen ko tra por bing. And I have the privilege of serving, as mentioned, as the International Secretary. It's one of 4 executive positions in our fellowship worldwide. Ita onde 4 a mim tem privilégio para servir como secretária e esta onde 4 posições de executivo da organização. And although we are here on vacation, E aunque nós aqui não riba vacância, the Lord put it on my heart, why not start a chapter here while I'm here? Senhor põe na meu coração para que não iniciar tempo novo aqui na mientras me aqui não. Grupo novo. A group. So anyway, we pray that would continue. Nossa ora para que continua. This was just a start. Essa aqui tá diz começo. There's probably others of you that have an interest in that too. Quizás se mais de você que não tem interesse nessa aqui também. And God will be pleased and glorified. E Deus lo tá agradar e glorificar. I'd love to share more with that maybe a little later. Me tá lo encantar compartilhar mais depois. We had a wonderful celebration, Nós tínhamos uma celebração time of preciosa. fellowship, Tempo de comunhão, getting to know one another, conhecer com o outro. and celebrating my recent promotion that happened just before I got here. E celebrar minha promoção que acaba de passar recentemente por mim como é aqui não. My wife and I visited the Fofuti tree. Minha esposa e a minha visita Fofuti? Fofoti tree. Fofoti. Fofoti. Anyway, and then we also went to see the donkeys. E também nós vai lá que burico não. My wife really wanted to see them. Minha esposa echt quer wak não. So we're enjoying our time in Aruba already. We want to come back. Nós está gozando de nosso tempo na Aruba e nós quer vir back. We were in Grenada back in 2017. Grenada? Estava na Grenada na ano 2017. Awesome. Well, once a year, there is a Caribbean convention of all these Christian businessmen and professionals and women that come together. And we were in Grenada that year. Vez pa ano tinha reunião de comerciante na profissional na de gente homem na e gente mulher que tá vindo junto e aí aqui nós está na Grenada. We were in Tobago the year after. Nós está na Trinidad and Tobago e aí depois. And in Trinidad, had an opportunity to do a 3-day seminar for Pastor Cecil on the value of work in the eyes of God. E aí nós está tem oportunidade para fazer conferência que se chama o valor de Deus de trabalho. And his church is wonderful. I don't know if you know the missionary there, but the missionary was very accommodating as well. And these are some of our leaders in the Full Gospel Businessmen's Fellowship. Missionário aí na aqui não tá hopi acomodar-nos bom e essa aqui tá algum de membro não aí não. Within the Caribbean. Den Caribe. This is our new international president for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Essa aqui tá nos presidente
zona internacional para a organização. He is from Ghana and he owns several hotels, him and his family. Ele é de Ghana e ele tem vários hotéis, MS e sua família. And just after he became president, he asked if I would serve as international secretary, that I would continue in that role. E net hora ela começar a pedir-me se eu quero vir secretário internacional e continuar em rol aqui. A position I held since 2018 with the previous president. Posição que eu tenho desde 2018 com o presidente anterior. This past year, we were in Trinidad. Ano passado nós estávamos na Trinidad. Our international president was a speaker. Nosso presidente internacional estava orador. I was a speaker. A mim estava orador. And Pastor Cecil was a speaker. E pastor Cecil estava orador. I'd like to share a little bit about being empowered to turn your job into a ministry. Me quer papia tiki tocante word empoderar para transformar o trabalho em bom ministério. We want to live according to the Word of God. Nós que viva segundo a palavra de Deus. There are some good models in the Bible. Tem algum bom modelo da Bíblia. Jesus being the foremost. Jesus sendo principal. And Paul, the Apostle Paul, lived for the Lord. E Pablo, apóstolo Pablo, viva para o Senhor. I try to model my life also according to the Apostle Paul as he follows Christ. Minha curva também ter minha vida, maneira apóstolo Pablo, segundo que estava a seguir Cristo. The Apostle Paul was a servant of God. Apóstolo Pablo estava servo de Deus. He served the Lord. Ele serve o Senhor. But he wasn't always serving the Lord. He was actually persecuting Christians. Pero não estava sempre servir o Senhor, estava juist perseguir cristianos. He said he was the worst of sinners. Estava pior de pecador. But then one day, Pero dia, Christ became a reality in his life. Cristo abriu realidade em sua vida. Changed him. E a cambiar. Has that happened to you? E sabe que passa Cubo? We can all be thankful if that has. Nós somos por agradecidos se essa aqui te caso. After he became a Christian, Desde que ele virou cristiano. he really became a Christian, which means a Christ follower. Ele verdadeiramente vira cristiano, que é seguidor de Cristo. For 3 years, he submitted himself to the Lord and wanted to be taught by the Lord. Para 3 anos, ele submeteu-se mesmo a Cristo e permitiu o ensinar para Cristo. And even as he was then taught, E hasta segundo agora ensinar, he then wanted to teach others. agora que era assim outro não. He wanted to be a witness to others. Estava a querer testigo para outro não. And wherever he went, E onde que ela vai, he shared about the good news of Jesus Christ. ela compartilha tocante o bom novo de Jesucristo. The harvest is plentiful, E cosecha está It's ripe. hopi, está hecho, but the laborers are few. pero o trabalhador não dá pouco. So Jesus said in Matthew to ask the Lord, the Holy Spirit, to send out laborers. Mas Jesus apunta em Mateus, pede Senhor para mandar trabalhador não. Do you want to be one of those laborers? Você quer estar dia trabalhador não aqui? After we've become a Christian and been changed, we want to be able to witness and share the love of God with others. Desde que nós vira cristiana e agora transformar, nós quer estar capaz para compartilhar o evangelho com outro não. So Paul was a missionary wherever he went, and he went a lot of places. Pablo estava missionário, onde que ela vai e ela vai hopi lugar não. He would share about the love of God. Estava compartilhando cante amor de Deus. But he was also a worker. Pero também estava tent maker. obreiro, He had a trabalhador de job. tent. He had a job. Ele tem trabalho. How many have a job here? Quanto de você tem trabalho aqui não? You know, regardless of your job or occupation, Não importa o trabalho ou ocupação, you can use it to glorify God. você usar para glorificar Deus. In this particular case, Paul would make tents which were needed by people in many different places. No caso aqui, Paulo estava tratando que estava necessário para hopiar em diferentes lugares. And so as he traveled, he would do his work. Que men segundo estava via, estava fazendo seu trabalho. But then he would also share the gospel with the people around him. Pero ele também estava compartilhando o evangelho com gente na rontige. God transformed his work into a ministry. Deus a transformado seu trabalho em ministério. It's one thing, though, to be able to use your work where you are and then to reach out from there. It's another thing to say, my work is valuable to God.
Eta coisa para por vai com o trabalho e segundo tra compartilhar o evangelho com outro na então outro para bisa mi trabalho tem valor para Deus. But the Apostle Paul in Colossians 3:23 said, Pero o apóstolo Pablo em Colossenses 3:23 avisa: whatever you do your work wholeheartedly as unto the Lord rather than for men. For it is the Lord Jesus whom you serve. Kiko kubohasi assim com inteiro coração para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo te são que bota servir. He was also a writer. Também estava autor. He instructed people. He shared with people. Estava instruir gente, estava compartilhar com gente. He wanted to stay in touch with people. Estava quer conectar com gente. He was a role model for me. Estava modelo ejemplar para I'll mim. share more of that in my testimony in a bit. Me tá compartilhar mais tocante aqui de mi testemunho aqui rato. Paul also had a Timothy, a young person that he was pouring his life into. Pablo também tinha Timoteo, jovem em qual estava impartido em je. He was an encourager of those that were new in the Lord and younger as well. Estava que encorajar sang que jovem em Senhor e young também. So Paul really serves as a great role model in his life. Que Paul verdadeiramente sirve como modelo de sua vida. I'd like to share a bit of my testimony. Me que compartilhar pouco tocante mi testemunho. I grew up in a church. Me alanta de uma igreja. My parents brought me to Sunday school. Mi maior na tatahiba mi. Didn't always like going to Sunday school. Sondagschool, mi nunca tava gusta bai. But once you got there, you could play with the kids, and it was pretty fun. Pero una vez voy a ganhar, vou pohunga que mucha na e eta dushi. But I remember I was going to be in a play of Moses. E me decora que mi mestre hunga den tonel de e mi mestre tava Moses. The class room and the teacher E classe e maestro were preparing for this big play that would be done to all the people in the church. tava preparando para tonel aqui começar a tomar lugar para turene da igreja. And I was excited. Every week I would practice. E me tava excitado, tursima me ta praticar. And the teacher would say to all of us students, you have to be there the day of the play. E maestro tava bisa tur estudiante na boso mestre tei para bin wak e tonel. If one person is missing, it just is not going to go well. Si gente não tava tei e não tava tá bom. So I'm excited every week. Que me ta excitado tursima. Then the big day came E ora é grande dia a chega for the play. para tonel. And I overslept. E me a queda drumi. Oh no. Oh no. I ran to my parents' room. E me abai câmara de mi maior na ora malanta. Mom, Dad, please wake up. Mabisa mama, papa, por favor, lanta riba. We have to go to church. Nós temos a igreja. No, honey, we're tired. Please go back to bed. No, miu, nós está cansado. Por favor, vai dormir back. Mom, please get up. We need to go. You don't realize how much this means to me. Mama, papa, por favor, lanta, nós temos vai. Bo nossa quão importante essa aqui tá para mim. No, honey, we're tired. Please go back to bed. No, dushi, nós está cansado. Por favor, vai dormir back. I was humiliated. Me tata humilhar. I was hurt. Me tata doli. I felt that I let my teacher down and the whole class and the church. Me sinto como alaga meu maestro e inteira classe, inteira igreja na caia. How could I ever go back to church again? Com me vai back igreja. And I determined I would never go back to church. E me determinar como não tava igreja nunca mais. For week after week, I would not go to church. And because I didn't, neither did my two younger brothers go. Simang tras simang, mi não tava igreja. E passou a mi não tava mi irmão chiquito não tampouco não tava. Mom would plead with me, please, let's go to church. I said, no, I'll never go back. Mi mama tata bisa mi, por favor, vai à igreja. E a mi tata bisa, no, mi não tava nunca mais. But then one day my mom said, please, let's go back. I'll share with them how sorry we are of what happened. E dia mi mama bisa mi, por favor, vai à igreja. A mi lo comparti com nan e mi lo conta nan kika passa. I said, okay. Me bisa, okay. So we went to the church, Nossa vai à igreja, the classroom, dengue classe. and my mom and the Sunday school teacher went around the corner away from me.
E minha mama e a maestra abai de outra esquina leu for dimi. My mom was sharing with her. Minha mama tata compartilhar com ele. I didn't know what she was going to do, the teacher. Minha tava tá sakika e maestra lo bai hasi. But right after the teacher comes around the corner, comes to me, Pero depois a maestra tá bem for de esquina cerca mim and hugs me e tá dando braça. and brings me back into the classroom. E tá trazendo me back den class. And you know, I believe that's how God is with us. E você me quer assim a Deus está conosco. When we feel we have blown it and messed up so bad Ora nós sente que nossa falha assim tanto. that we could never come back to church or to God again. Que nós não podemos nunca mais igreja back of cerca de Deus. And yet when we humble Pero ourselves, toch ora nos humilhamos mes, confess our fault and our sin to God, confessamos error e nos pican a Deus. God is faithful and Deus just está fiel to e forgive justo us para and perdonar bring us back. e trazer-nos back. It was soon after this I went through, when I was 13 and 14 years old, Eu estava nessa espécie de saque, ora me estava em 3 para 4 anos de idade. I was learning a lot about God. Me estava assim, roupa tocante Deus. You know, we had a confirmation class, Nós estávamos em classe de confirmação. and so every week we would learn the Bible, Que mentur semana nós lo About God, a Bíblia tocante about Deus, Christ. tocante Cristo. and so I started to understand things in my mind. Que me começa a compreender coisas em minha mente. But it's another thing to have it in your heart. Pero tem outra coisa para ter no meu coração. But on the same day that I was named as the top athlete of the middle school that I was a part of, Pero no mesmo dia como agora nombrar atleta, melhor atleta de classe de escola, middle school como está trabalhando. out of gratefulness, but also out of all the things that I'd been learning, I had put my faith and trust in Jesus. Por de agradecimento e também de toda coisa como assim, mas põe minha fé em Cristo. The Bible says in Romans 3:23, all have fallen short of the glory of God. A Bíblia também diz em Romanos 3:23, nos tur a cai cortico de glória de Deus. All right, as a young person, all of you have fallen short. Okay. Ok, como gente jovem, você tur a cai cortico. But it was another thing for me to say, I have fallen short. Pero estava de outra coisa para a mim por avisar. A mim cai Need to put my cortico. faith and trust in Jesus. A mim tenho que pôr minha fé e confiança em Jesus. And on that day, I did. E o dia aqui me arrasei. And it became a reality in my life. E ela virou realidade de minha vida. I had been forgiven of my sins. Agora perdonado de minha picanan. I had a real relationship with God. Me tá uma relação verdadeira There was com a Deus. personal substance to it. Tá tem substância personal na je. Before he was like way up there, but now he was with me. He was in me. Antes estava da maneira aí arriba, pero agora ela vira real para mim, agora tá comigo. My motivation Minha changed. motivação a cambia. Before I had to go to church because it was expected of me as a child. Antes me mestera para a igreja, pessoa essa tá agora esperar de mim como mucha. But now I wanted to go to church Pero agora a me tá I wanted to learn about God. Me tá quer assim de Deus. and to be with other people that loved him. E para tá com outro não que tá estimei. I didn't know everything to do, but I was learning. I loved the Lord. A mim não tá sa turcos que passa, pero me tá assim como estima Deus. And the Lord helped me while I was in high school. E Senhor assim a mim mientras me tá den I really grado enjoyed segundo math, grado. Me echt gosta mathematics, and computer programming and science. de calculação, programar computer e ciência. And I remember I was a freshman in Advanced Algebra 2. It's a high math course as a freshman. Me tá den primeiro grado den curso aqui de álgebra. Wisconsin, yeah. So Advanced Algebra 2, but anyway, a math class. In between classes, I went, the bell rings, and I went through the hallway. Dentro de klas lang, bel a ring i madrento den gang. And there was a math teacher, my math teacher, talking to another math teacher E tava tem maestro de wiskunde, papiano com outro, about a student he had 10 years earlier. tocante de estudante que estava tem 10 anos anterior. And he had worked out all these nationwide math exam problems. E a verwerkt tur problema na aqui de calculação
ding nasyonan. that were given to the high schools, all the high schools throughout the United States Kawara do na every year. na tour escola segundo grado na Amerika, de Intermerka. And he worked out all these problems in algebra, geometry, and so on. And thus he became really good in math. E ela verwerkte de problema na aqui e ela sina la bira hopi bom ding wiskunde. And this motivated me. E essa aqui a motivar-me. I had a vision, Me tati visão, a desire desejo. to be number one in the state of Florida in math. Para bira número do estado de Flórida. Because this person became number one in the state of Florida in math. Para essa persona aqui bira número den álgebra do estado de Flórida. This was someone that the teacher was talking about from 10 years earlier. Essa aqui tá persona que maestro tá papa de 10 anos anterior. Well, when I was at that point, I had another 3 years to go before I was a senior in high school. E temporada aqui me tá tem 3 anos mais para baixo, prometo me vira senior in high school. But I had an idea, Pero me tá uma a ideia, plan plan to work out all these national math exam problems that have ever been given since 1950 and learn from them. para solucionar todo o problema na aqui que estava tem desde 2005 e sim a fordinang. So above and beyond the school curriculum, above and beyond the athletics, above and beyond school and athletics and social clubs, I would work out all these math exam problems. E mais allá com mi diferente classe lo mi solucionar todo o problema na aqui, banda dinang. When I was then a senior in high school, Ora como estava senior in high school, I had placed number one in the state of Florida on that nationwide math exam. mas logra posição número do estado de Flórida riba matéria aqui. Was then named as the top computer programmer in Florida. Me agora nombrar top de programar computer na Flórida. Went on to nationals, placed third in the nation in mathematics and fifth in the nation in computer programming. Ma sigi nacionalmente e ma vira terceiro de third and what? Third in mathematics, fifth in computer programming. Terceiro de álgebra e 5 de programa computer. In science, for a science fair project, the Lord helped me, but I wrote a computer program to graphically solve the Rubik's Cube when it was just coming out. Me escrevi programa de computer para solucionar a cubic ora quella sali. I was then named as one of the top 300 high school scientists in America. Me agora nombrar de top 300 científico na América. Here's a math formula for you. Aqui fórmula de wiskunde para você. A vision minus a plan minus action equals a dream. Visão menos plan menos ação dá igual a sonho. There's a lot of dreamers out there. Tem sonhador aí fora. I want to do this. Me quer se aqui. I want to do that. Me quer se sei. But they have no plan. Pero não tem plan. Or if they have a plan, they don't take action. Of não tem plan, pero não toma ação. But a vision Pero visão plus a plan plus action junto com plan equals reality. e ação tá vira realidade. Aleluia. I had a vision to be number one Me in Florida in math. Me avisionar me But I had a para virar plan. número The plan was to work out all those math problems E me tá and learn from them. Esse aí tá bata para verwerk todo problema na ensina de nan. But then I had to work hard to see that vision become a reality. Pero me mestra tra duro para mira a visão vira realidade. In the same way, God gives you visions, De mesma maneira, Deus te dá uma boa visão. things He wants you to accomplish, Coisa que quer para você lograr. things that you are made for. Coisa que você criar pe. But you need a plan. Pero Seek Him você for that plan. Plan, busque ele para plan. And then we need to draw on Him for that power E ora nós me queda busque ele para poder para to plan. be able to take action. Para por tomar ação. We need the Holy Spirit Nós temos esse Espírito Santo. to be able to see then your vision become a reality. Pero por mira a visão vira realidade. Amen? Amém. I graduated from high school, went to college. Me gradua de high school e vai college.
I went to a Bible study. I was invited to a Bible study. Eu oro invitar para estudio bíblico. Young people, college-age kids. Jovenang di Kutabay College. And then they invited me to their church. Eu rin na invitaram para na igreja. Pretty much all college kids, some young, some a little older. Casi turma ne joven, algún un poco más de edad. I was brought up in a traditional church. Me oro lantado en iglesia tradicional. So it was the first time I saw people praising and worshiping God with their hands lifted up. Que me promete ahora mamá que nanta alabar y adorar al Señor con una mano en hisa. They were speaking in another language that I didn't understand. Nanta papi de otro lenguaje como no tata comprende. Well, and at the end of this church service, I thought either one, these people are putting on a show for me. Na fin de serviço me pensa of uno, gente que está haciendo show para mí. Or two, they have something I'd like to have, a closer walk with the Lord. Of dos, nating algo ko ami kierting, cana más cerca con Dios. And this gentleman, Steve, came up to me. Y meneer aki Steve abin cerca mí. He was in college, the same university I was, University of South Florida. Tata de mesma universidade ko ami tata na Sur Florida. And as I got to know him, I realized it's genuine. Y según como assim a conhecer Maria para que tá genuíno. And he trained me or discipled me. Ela discipulami y ela entrenami. And I then became more and more excited about the Lord. E sina a minha vira mais e mais excitado com o Senhor. I mean, I was maybe praying here and there, reading my Bible here or there, but these young people, they were doing it every day. A mim tabata ora aqui aya, lesa mi Bible aqui aya, pero hene na aqui tabata se turdia. And then I learned about the baptism of the Holy Spirit. E depois masinha tocante bautismo do Espírito Santo. The Bible says in Acts 1:8, Bible tabisa den acto na 1:8. but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Lobo recebi poder o Espírito Santo bin ribabo. And you shall be my witnesses, E lobo tami testigo nang. both in Jerusalem and Judea and Samaria and even to the most parts of the earth. Na Jerusalem, Judea, Samaria, even te na fin di mundo. And I asked for that, and the Lord baptized me in the Holy Spirit. E Senhor bautizame do Espírito Santo. Spoke in another language, Mas começa a papo de outro língua. and became a more effective witness and servant. E me vira testigo mais efetivo e siervo. I had 15 different roommates during college, Me tem 15 one each semester. 15 diferentes gente que tá acompanhando em Camber. Not all- mi universidade. Not all of them were Christians, No turta bata cristiano. but praise God, 5 of them then gave their lives to the Lord. Pero alaba Senhor 5 di na aduna na vida na Senhor. Just as I had been taught by God and these wonderful people in the church Mescos ku ami awaro siya di Senhor e gente asombroso na aqui igreja who discipled me, ku a discipulami. I then was sharing my faith with others. Ame ora a como se compartir mi fe ku outro nang. We saw each other again 35 years later Nos a encontrar dia mais 35 anos depois. in an airport. De aeropuerto. Strangely enough, I was going to Australia where he lives for a convention, and he was coming to the USA, and we happened to meet in the Tampa airport after 35 years. A mim tá trabalhando na Austrália para seminário onde eta biba e eta bata trabalhando merca também para função e nós só para outro de aeroporto. But I'm thankful for the ones that initially taught me the Word of God. Me tá agradecida por ensinar que inicialmente assim a palavra de Deus. So we should learn from Christ and others, Que menos tem cozinha for de Cristo e outro then não. disciple others. E ora discipular outro Matthew não. 28, 19 and 20. Mateus 28, No, all 19 authority e has been 20. given to me under heaven and earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And lo, I am with you always, even to the ends of the earth. Toda autoridade ordena na ami que me vai ayafo e discipula outro nang e siya nang batizando nang de nome de Tata e o Espírito Santo e amelo takubo te na fin di mundo. During the college years, I was excited after being baptized in the Holy Spirit. Durante mi ay na universidade, a mi tata excita después como ero It bautizado no helped me Espírito to Santo. understand the Bible more. Ela ayudami compreender bem It gave me a melhor. greater motivation for the things of God. Ela deu uma motivação mais grande para coisas de Deus. Now I was spending at least an
hour a day in the Word, another hour a day praying, and just being able to share with people. A homem passa quase uma hora de palavra, quase uma hora de oração e mais motivado para compartilhar com gente. So as we are taught by Christ and others, so we ought to then teach others. De maneira nós somos ensinado de Cristo e outro não, assim nós temos quase com outro não. I have a picture here, real men Me tem imagem que não que take care of body, soul, and spirit. Homem verdadeiro está toma cargo de corpo, alma e espírito. I flew to Trinidad the other month. Me abula by Trinidad luna passada. And the taxi driver was really buffed. He had a lot of muscles. E chauffeur de táxi verdadeiramente está tem corpo grande. And I said, you're taking good care of your body. How about your soul and spirit? E ama bisele bota toma roupa bom cargo de bo física que o bo alma e espírito. He agreed he needed to put more good things in his mind and also to cultivate his spirit by like going to a church or something. Estava de acordo comigo que está tem que cultivar mais sua mente, seu ser e também seu espírito. As a person, we need all of those. Como persona nos turma ser aqui. Get good sleep. Dorme bom. Eat well. Come bom. Take care of yourself. Cuida bom mês. Also feed your mind with good stuff. Também alimentar bom mente com coisa bom. The Bible. Bible. Enhance your career by learning and more things to serve other people. Melhorar a carreira, dor de sim, coisa nova e servir outro gente. And then of course, we're also spirit. So worship the Lord. Come to church. E mais que claro, nós estamos de espírito, adorar Deus, bem igreja. Spend time with the Lord. Passa tempo com o Senhor. The harvest is ripe, E cosecha está, but the Hecho. laborers are few. pero trabajador não está pouco. Will you recommit even today to being one of those laborers in the harvest? Porque hace compromisso novo hasta hoje Would you para purpose in your trabajador na heart? cosecha. Vou por proponer de meu coração. There are so many testimonies that I could share Te ensina tanto testemunho que me pode compartilhar. of people's lives that have been changed as I've shared the gospel with other people. De gente não com não vida Through agora friendship transformar. evangelism. Segundo como está compartilhar evangelho com não. I won't go into all of these, I'll just mention them. Me não vai den tour de não, pero me lo mencionaram. But Elias was deaf. Pero Elias He estava was my sordo. roommate. Estava também But he saw my companheiro de life. camber. He could read lips, E por lesa bolep não. and I would share the gospel with him. E me está compartilhar evangelho com ele. Then he wasn't my roommate anymore. Pero depois não estava meu companheiro mais. 1 year later, he came to my church Ano depois ele veio à minha igreja. and he said, please come to my party. E ele disse, por favor, vem na minha fiesta. I said, I have other things planned, but why? And he wouldn't tell me, E me disse, me tem outra coisa planeada, mas não potrei para Kiko, pero não estava but avisando. pleaded with me. Pero ele rogava-me So I went with him. que me mabai. It wasn't a small party, it was a big party of all of his family and friends. E não estava uma fiesta chiquita, estava uma fiesta grande, de toda sua família e amigos. And he wanted me there to celebrate E estava a querer-me e não para celebrar. because it was his 1 year anniversary of giving his life to Jesus Christ. Mas sobre estava com seu primeiro ano de seu aniversário de entregar sua vida na Cristo. The day he left being my roommate, he committed his life to Christ. E dia que seu último dia de estar meu companheiro, ela comprometeu sua vida para entregar na Cristo. The mom came up to me and brought me into the laundry room E mama a bem cerca me, ele levava-me de Londres. and said, are you a spirit-filled Christian? Ela disse-me, botou cristiano e com o Espírito Are Santo. you a spirit-filled Christian? Ela disse-me, botar cristiano e com o Espírito Santo. I said, yes, Me disse, sim, I am. me tá. She said, I knew it. Ela disse, me tá sa, me tá bata sa. I was praying that God would send a spirit-filled Christian into the life of Elias. Me tava a orar, o Senhor lo manda cristiano e com o Espírito Santo de vida de Elias. He had rebelled at home and went to college and then became my roommate. Ela rebeliou na casa e agora ela vai à universidade e ela vira meu companheiro And the de day camber. that he left being my roommate, he committed his life to the Lord. E o último dia que nós estava companheiro, ela cometeu sua vida no Senhor. Ali, a nominal Muslim,
Ali, Muslim. He's actually number 6 now. Eta number 6 awo. He just recently came where I shared a little bit in a church a couple years ago. Recientemente ela vim, caminho me está compartiendo algum ano He passado was my roommate. da igreja, estava também companheiro We were também. very good friends. Nós somos bom amigo. And then at the end of the church service, he came up to me and said, Jesus is my Lord. E na final do serviço, ela vem cerca a mim e ela disse a mim, Jesus, meu Senhor. David, David, Mario, just recently as I was traveling to Honduras, during the flight, he gave his life to the Lord. Recentemente, como estava vuelo para Honduras, ela entrega sua vida no Senhor. I won't go into details, but he's a government official. Anyway, I won't say too much, but. Me não estava dando demasiado But praise detalhe, God, pero praise é God. oficial de governo. Alaba Senhor. But let me emphasize on David, Lagami enfatizar para David, coming from a Buddhist family. vindo de uma família budista. This one is Ali, that's Salah. Em banda direita está Ali, Ali, I outro shared banda with tá you how he Alá. came to know the Lord recently. He's on the left with my family. Ela vim conhecer o Senhor recentemente, está na mão com minha família. David Ho, he was my roommate, David Ho, estava também and companheiro we de became câmara. really close. Nós viramos cerca. He's from Hong Kong, Eta de Hong Kong. and he was he was outside a Halloween party hearing me witness or share the gospel to people in the college. Estava para fora de festa de Halloween, no momento que estava escutando e compartilhando o evangelho na universidade. And he asked to be my roommate. E ela pediu para vir a meu We were then companheiro. roommates for 3 months. Eu era companheiro de câmara para 3 lunas. I shared with him. Mas compartilhei com ele. A year or 2 later, he told me why he wanted to be my roommate. Mais ou menos 2 anos depois, ela contava para que estava aqui meu companheiro. He said he wanted to see if I was living what I was preaching. Ela disse, estava aqui era wax, me está bibando, lo qual me está predicando. So he was so close to coming to know the Lord because the Word of God is powerful. Estava assim na cerca para vir a conhecer o Senhor, pois a palavra de Deus é poderoso. Hebrews 4:12 and 13. Hebreus 2, 4. The Word of God is powerful. It's sharper than any two-edged sword, piercing as far as division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. And there's no creature hidden from his sight, but all things are laid bare to the eyes of him with whom we have to give an account. You can summarize it. Anyway. A palavra de Deus é mais que espada escarpa que corta entre alma e espírito. He was hearing the word of God and he was so close Estava escutando a palavra, estava assim na cerca. that he wasn't my roommate, Que não estava meu companheiro mais. but God was faithful. Pero Deus está fiel. And right after that, he then prayed and gave his life to the Lord. Nem depois de sair aquela hora e ela entregar sua vida ao Senhor. I had a big decision at this moment. I could take a nice job offer. We both graduated from college. Nós todos agrada fora da universidade e me dá a oportunidade me para tomar bom trabalho. I could move somewhere Me para vai viver outro caminho. and have a really great job. E tinha trabalho tremendo. But I also was given a nice job in Florida, Tampa, Também me ofereci trabalho bom na Flórida, Tampa. and I decided to stay. E me decidi para queda. The main reason is because David gave his life to the Lord, and I wanted to help disciple him, to O train motivo him. principal estava para David na sua vida no Senhor e me queria discipular. And he really needed that and wanted that. E echt estava me estere saki e queria saki. So we were together Que me nós estava junto for several months. para algum luna. Then his visa expired and he had to go back to Hong Kong. Depois su permiso a vence, me será vai back Hong Kong. But now he was trained. Pero o estava para entrenar. The disciple was now a trainer. O discípulo virou treinador. And within a couple months of being in Hong Kong, he had shared the gospel with his family. Depois de algum luna sendo back na Hong Kong, ela compartilhou o evangelho com sua família. His mom gave her life to the Lord. Sua mama entrega sua vida ao Got Senhor. rid of all their Buddhist idols. A desassi de turna ídolo nan de Buda. Father gave her the life to the Lord. E tata entrega sua And vida ao other Senhor. relatives. E outra família nan. And now I have grandchildren and great-grandchildren in the Lord in Hong Kong. E o homem tem neto e neto nan bem Senhor na Hong Kong.
And I didn't realize it at this time E me não realizar sa when I was tempo laying é. down my life for David. Ora me tava poniendo mi vida bao pa David. But his family there are millionaires. Pero su familia na inanta millonario. And now, being Christians, they have desires to help fund churches and good things that go on in that city. E eu como cristiana nanta Angela pa funda trabalho nan di Dios, di cristian. You never know the lives that are going to be changed when you're just faithful to the Lord. Bo nunca sa vida nan que tu vai transformar. Ora abo pone bo vida bao pa Senhor. As God has taught us, Maneira Dios assim a nós. often through many individuals, Hopi bia através de hopi indivíduo. then we need to be open to the Holy Spirit as to who to share, who to befriend, who to be a witness to. Nós cinco tá abrir para Espírito Santo mostra nós para quem nós cinco anda, com quem nós cinco vira amigo, com quem nós cinco acompanhar. And so it's been a pleasure Compartir. to be able to see him in Hong Kong, even recently. Que me estava um prazer de recentemente topé na Hong Kong. And his mom. E sua mama. Paul was a missionary and a tent maker. Pablo tá missionário e trabajador de tent. That is my heart's desire too. Seita desejo de mi coração também. When I worked for Verizon for quite a few years, Ora me tá trapa Verizon algum ano, they would send me to other countries. na tá mandar me outro país. I lived in Venezuela Me abiba na for Venezuela multiple years. pa algum ano. I would be there for a couple weeks, come home for a week or more, go back for a couple weeks. A me tata bibay na algum simang, bim back pa simang kas, bay back algum simang. Our company had sold a billing system that would produce phone bills for their entire country. Nos companhia a vende nang sistema de cobrança que tava servir em todo país. So I was there to help establish that and to train people how to use that billing system. Que men a me tata ainam pa ajuda estabelecer e entrenar outro nang compa use. I did the same thing when I went to Portugal. Mas assim mescos na Portugal. But I was there not just to work, Pero me tata ina não diz pa traha. I was there for God's work. Me tata ina pa trabalho de Senhor. There would be others from my company that would go to work, come back to the hotel, go to work, come back to the hotel, fly back to the United States. That's it. Taba tating outro nang di mi companhia ko tata bing They einang didn't- by trabalho, bing back hotel, queda din hotel e depois by back merca. They didn't want to get to know the culture or touch the people, but the Lord had put it on my heart. I wanted to be a part. I wanted to reach out. Na nota que ta parte din ang kultura, conocer na gente nang, pero Senhor pone sa akin na mi coração, mi quer a conocer cultura e conocer gente nang. So the Lord opened doors for me to be able to share in different churches. Que men Deus abre porta nang kumi pora vai compartir em diferente igreja nang. I was a missionary for free. Mi tato missionário grátis. Churches didn't need to pay me. Igreja na não me será pagar me. I had a company that was putting me in a 5-star hotel, giving me all the meals, and I was there for them to just bless them. Me tati companhia que tata paga para mi hotel 5 estrelas, para mi comida, para mi turcos, a mi tata por disbai e bendicionar nang. Whatever you do, Kiko kuboasi. God can use your work. Deus por usa bo trabalho. Paul was a tent maker. Pablo tata trabajador de He was tent. skilled at making tents Etaba ta bom dentro da from tent. hair, wool, and skins. De cabelo, de wool e de cuero. You know, Jesus was a carpenter. Jesus estava ta carpinteiro. So Paul practiced his trade with others, even Aquila at Corinth. Que men Pablo tata compartir Acts 18. su expertise com outro nang. But Paul was the one that said in Colossians 3:23, whatever you do, do your work wholeheartedly as unto the Lord rather than for men. For it is the Lord Jesus Christ whom you serve. Pablo está preso cabeça em Colossenses 3:23. Kiko kubohasi hasi mescos com kubotasia para Senhor. He worked as a tent maker and earned his own money so that he could do those travels. Sometimes people would give, but he would make money too and support his whole group of missionaries that were going with him. Que me estava trabalhar como trabajador de tent, ela estava su placa e assim é por funda su ministério. And whenever I would speak in a church in Venezuela, often I would quote this scripture because it was my heart.
E ora mi tata papia na Venezuela, hobi bia mi tata 13 e versículo agib sa tami coração. 1 Thessalonians 2, 8 to 9. 1 Tesalonicenses 2, 8 pa 9. Having a fond affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. Tinha afecção pa boso, mi tata agrada pa impartir na boso, não somente evangelho, pero também na boso mesmo vida na pa sobra boso abira hopi cerca de nos coração. For you recall, brethren, our labor and hardship, how working night and day, so as not to be a burden to any of you, we proclaim to you the gospel of God. Nos acorda boso traha noite e dia duro, pero nos está proclamando boso evangelho de Deus. And so that was my heart. It's still my heart Que mensagem estava também coração e ainda tá to be able to be a blessing wherever I go. para porta capaz de dar bendição una comibai. I have a wonderful church back home. Mi tinha igreja hopi This assombroso was na back in casa. the 1990s. Essa aqui tá dentro dos 990 né. My pastor would be praying for me as I'm about to go on my missionary journey to Venezuela. Mi pastor estava tá ora para mim, segundo que me tá sali vai mi viaje misioneiro Venezuela. I say missionary journey, I was really going there to work. Mi tá bisa viaje misioneiro, pero For my veramente company. mi tá trabalhando na vai traha. And I did work hard for my company. E mi tava tá trabalhando duro para mi companhia. That was something I learned too. And maybe another time when I have a whole seminar on the value of work, I can share more of this. Essa aqui tá algo que me lokia papi DJ, ora que mi tá vai ter seminário tocante trabalho, mi quer papi tocante essa aqui também. But I learned the hard way, real briefly. Pero me hacía de maneira difícil. In my first job, most of the time, even though I was being trained for management over technical staff, they encouraged us to reach out and talk to people and get to know them. Aunque mi tatawaro enseñar para vira manager, na tata encorajanos pa vai cerca gente e papi nanang, papi kunang. Well, I would talk about God almost all the time to everyone. Mi tabata papi tocante Dios, maioria vez culturende. And that's good, but then 2 years later when I went to the next company, Essa aqui tá bom, pero depois 2 anos depois uma vai seguinte and the Lord opened the doors companhia. for me to start a Bible study at this company and even invited the president to be a part. Deus abre porta para mim por ter estudo bíblico de grupo e hasta permitir presidente para vir de grupo. There was one girl that used to work at the company that I did work for, Tata ting muito mais que tata trape companhia una mi tata traha. and I asked one of the female ladies if she would invite her to the Bible study that we were doing, E that I was a leading. contra algum de feminina nang pa se que bing estudio como tata ting preparar. And she told her, "Oh yeah, I know that Doug Woolley from the previous job. Ela disse, sim, me conhece Doug Woolley for de mi trabalho prévio. He never works. All he does is talk about God." E nunca tá traha, tudo lo que tá está para de Deus. And I thought, that's not really the reputation I wanted. E ma pensa essa aqui nota é reputação como me quer ting. And so I started to learn what the Bible says about work. Que me a começa assim, lo qual Bíblia tá bisa tocante trabalho. And that God values all work. E que Deus tá valora tudo And He trabalho. wants us to do it with excellence, E quer para nós fazer de excelência. to do it wholeheartedly Para ser com internos coração. as we are serving other people. Segundo nos sirve Because outro. these are people that God wants us to serve. Você sabe que tem que Deus quer para nos servir. And again, I wish I could share a whole thing on that. E dia mais me tá deseja que me para compartilhar hopi tocante essa aqui. But my point is that God not only wants you to use your work to be able to do other things in your sphere of influence, Pero ponto tá com Deus não quer somente para usa o trabalho para fazer outra coisa de esfera de influência. but He values your work as well. Pero está valorar o trabalho também. And your work is valuable to God. O trabalho tem valor para Deus. So here the pastor is giving me checks to give to the different churches that I was going to. Que me aqui nang presidente estava todo nome diferente check para uma igreja na uma mitaba tabay. And I would start chapters of Full Gospel Businessmen's Fellowship there in Venezuela. E me tata inicia grupo nang di gente hombre nang di evangelio completo allá na Similar to what we Venezuela. did in Aruba. Similar de lo cual nos está haciendo en Aruba. I have a book Me tiu buki
that goes more into detail of this topic called the value of work in the eyes of God. Tabay más en detalle tocante tópico aquí que llama el valor de Dios de vista de Dios. El valor It's de also in trabajo. Spanish and now in French as well. Também está na francês e na espanhol e na francês também. We know that a minister, a pastor, an evangelist, they do important work for God. Nós sabe um ministro, evangelista, pastor, tá assim trabalho importante para Deus. Because souls, people's lives and salvation, that's really important. Para sua alma, na gente na vida, tá roupa importante. But God values Salvación. all legitimate work. Pero Deus está valorar tu trabalho legítimo. And so I've made a very scholarly but practical case from the Bible, from theologians, that God values all work. Que me hace caso teológico, según Bible, de tu experto na bíblico, que Deus está valorar tu trabalho. And that we can turn our job into a ministry. E que nós por transformar nosso trabalho de ministério. I wish I had even more time to share on that. Mita desejo me ter mais tempo para compartilhar. That's really my heart. Sei verdadeiramente But da we meu need to be coração. empowered by the Holy Spirit Pero nós precisamos empoderar para o to be Espírito able to do the Santo. work that we do Para por fazer trabalho que nós and fazemos. realize that God wants us to do well at our work. Para realizar que Deus That quer para nós people- fazer bom no trabalho. That people are watching us. Que gente nos. And so you say you're a Christian, come to my church, Que me bota bisa bota cristiano bem minha igreja. but you're not working as well as I am. Pero bueno, está trabajando mais duro que a mim está trabalha. You know, it's hard to be a good witness Está duro para estar bom testigo. if you're not first a good worker. Se primeiramente bueno está bom trabalhador. We need to gain the respect of others. And the Bible talks about hard work. Não sigo ganhar respeito de outro. A Bíblia está para Doing tocando it with trabalho duro, excellence. assim com excelência. So much in there. I love this topic. I could go on and on. Te ensina roupa em a Bíblia. Me gusta tópico aqui. But let me start to bring this to a close. Pero lá me começa a clausurar. And if the pastor likes for me to come back another time, I can. E se pastor quer para me vir back com outro viaja, lo me elaborar e você. Kind of you. Thank you. So, as we are then empowered by God and trained by God and our other faithful people in the church, Que me según a nossa empoderada para Deus, e agora ensinar para Deus, e assim algum outro não também da igreja, we should encourage others that are younger in the Lord, nós encorajar outro não que está mais young do younger Senhor, in age. younger mais jovem de idade, Invest in the youth. invertido em jovem. I enjoyed, before the service when there was a power outage, we were all outside, and it was such a wonderful time to be able to just greet so many people, including the youth. I was there with the youth for a little bit. Ora que corriente abai que nós está atrás junto na e nós está nós por comida diferente gente me gusta sina hopi para comida é jovem do Senhor. Each of us should be like a Paul Nós turma seta mané Pablo. that has a Timothy that we're pouring into. Que nós tem Timoteo den que nós impartiendo. And we should also be like Timothy E também nós mané and Timoteo. have someone that is pouring into us. Tem outro que está impartido em nós. Paul encouraged young Timothy. Pablo encoraja Timoteo. He invested his life into him, Ela invertiu sua vida taught him dentro. spiritual truths. Ela sim é verdade na espiritual. He told Timothy, 2 Timothy 4:5, but you be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. 2 Timoteo 4:5, pero a você sobre den turcos. Permanecer den tempo nan duro e assim bom obra nan como evangelista para cumprir com o ministério. You were created for wonderful things. O agora cria para coisa assombroso. You have talents. Botin talento nan. God is giving you a vision for things. Deus dá uma visão para coisa. Mentors can help us, Mentor nan po ayuda encourage nos. us, Encorajar-nos. encourage you into the ways that God wants you to go. Encorajabo para de campabay de caminho que Deus quer para bobai. Just be an encouragement to other people, yourselves. Ti está encorajamento para outro nan bom mês. The things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will be qualified to teach others. 2 Timothy 2:2.
E cosa que vos escucha de presencia de otro nan sea un testigo y confia nan de gente nan confiable, hombre nan confiable, que lo ta qualifica para enseñar otro nan. 2 Timoteo 2:2. I thank God for the Pauls in my life. Me te llamo Dios danki pe Pablo nan de mi vida. And I pray that I would continue to be a Paul to other Timothys wherever I go. E me ta ora come possigita un Pablo den otro Timoteo nan unda come bai. So I exhort you to be a Paul. Que me ta exhortavo pa ta un Paul. He had a Pablo. wonderful life as he imitated Christ. E tata ti un vida asombroso según que ta imita Cristo. How many of you would commit to being a Paul here today? Quanto di voi ta compromette pa ta un Pablo awe aqui Amen. awe. My last slide. Oh, Mi ultimo almost last slide. Here's another gentleman that poured my life into my life. Aqui tem outro caballero que a impartir de mi vida. This was another testimony, but this person actually brought my pastor to the Lord when he was 6 years old. Sabe que tem outro testemunho. É persona aqui a 13 mi pastor na Cristo. Ora que He was a jovem. he was a wonderful businessman, Ralph. É tato bom comerciante. And they hadn't seen each other in like 5 decades. E não mira outro mais ou menos em 5 décadas. But we brought him to church. My pastor and I knew, what had happened in my pastor's life. Mi pastor e a mi estava aqui com a sociedade em vida de mi pastor. But he didn't know who this pastor was Pero não because he was so young. não estava aqui mi pastor estava tata. But we sat on the front row as I would normally do, and Ralph was right next to me. Pero nossa cinta é rei dilanti, mas não assim normalmente e Ralph tata net bandi mi. My wife was right next to me. She remembers this. Mi casata tata bandi mi eta core saki. But then the pastor started to share his testimony to the 2,000 people or so that were there in the church. E mi pastora começa a compartilhar seu testemunho na 2,000 gente na que estava da igreja. And how at a young age a man shared the gospel with him. E com não edad jovem, And he gave his life to the Lord. compartilhar o evangelho com ele, ela entrega sua vida na Cristo. And to his surprise, E na sua surpresa, he said, and I'd like to introduce you to the person who shared the gospel with me, Ralph Marinacci. Would you stand up here and look at all your spiritual children? e ela avisa, me quer introduzir você na caballero aqui com a hibami na Cristo. E ela avisa, momento é Ralph, vou por lanta para e o actor bo yunang espiritual aqui nang. You never know the lives that are being changed and what will happen. Bo nunca sa e vida na que tawaro transformar e kiko lo vai passa. How God will use them. Com Deus lo usa nang. Just be faithful to listen to the Lord. Si está fiel To para escuchar share. Senhor e You have to be compartir. bold, but befriend, share. Bo me seta franco, pero compartir. I've had many mentors. Mi tati hopi mentor nang. And this is the last slide. E essa aqui te último slide. But in summary, be empowered. We want to be empowered to turn our job into a ministry. Pero de resumen, nos quer empoderar para assim nos trabalho vira um ministério. To do that, we first need to be a Christian, Promete que coisa nos mecerta vira a cristiano. disciplined follower of Christ. Seguidor disciplinado de Cristo. Be filled with the Holy Spirit. Seja llenar com o Espírito Santo. Be empowered to become an effective witness and servant for Christ. Seja empoderar para virar testigo efetivo e servo de Cristo. Realize that all work is valuable in God's eyes. Realizar que todo trabalho tem valor em vista de Deus. So work unto the Lord. Que men traga para Senhor. Whatever you do, Senhor. work unto the Lord. You have a new boss. Maneira na Senhor. My boss back home, Mi jefe na casa he is from the Netherlands. eta de Holanda. But I have a greater boss, and that is Jesus. Pero mi tem jefe maior que tá Jesus. And we'll put it this way. As a result of being faithful at work and working very hard, Como resultado de estar fiel na trabalho e trabalhar duro, I have now been promoted to a vice president in our company. me awardo promovi para vice-presidente da nossa companhia. The largest financial institution in the United States. É a instituição financeira mais grande na América. And one of the most admired companies in the world. E onde é companhia mais admirada mundialmente. Work unto the Lord, serve people, use your gifts, Traga maneira na Senhor, usa o talento na e sirve gente.
and share and teach and disciple in word and deed other people. Y compartir, enseñar y enseñar discipular otro gente en palabra. I pray that you will be empowered to turn your job into a ministry. Mita ora ko abolo empoderar de transformar bo trabalho de ministério. I pray that you will become a Paul, Mita ora pa abo pirong Pablo. whatever age you are, De kiko kubota. that God would send you a Timothy, Ku Dios lo mandaba Timoteo. that you would discern those individuals to pour your life into. Ku abolo por discernir indivíduo na aqui pa impartar bo vida de nang. May we pray. Kunos por ora. Thank you, Lord. Danke Senhor. Father, I thank you so much for this morning Tata me tema bo sina danke mainta aqui here in Aruba. na Aruba. What a precious place this is. Que lugar precioso sa kita. What precious pastors there are here. Que precioso pastor nan tinha aqui nang. What precious people there are here. Que gente nan precioso tinha aqui nang. Lord, I pray Senhor me da ora. for every person here Pa cada persona aqui nang. that they would know you. Kunang por conocebo. And if they have not come to know you yet, E se não conocebo ainda, that they would express that desire. kunalo expressar deseo aqui. Father, I pray that you would empower Tata me da ora ko abolo empoderar everyone here cada persona aqui dentro. with the Holy Spirit. O Espírito Santo. Would you raise your hands to the Lord? Popolanta bo mang na Senhor. Lord, I pray that you would fill them afresh with your Spirit even now. Senhor, me da ora ko bo Lord, llena they're ng crying out to enviar you mas. for the O Espírito power. Santo, pasclama na Give bo, them a na vision. poder, duna na visyon, Give them a plan. duna na plan. Lord, help them to take action, Senhor, ayuda na tumaksyon. to be able to see their vision become a reality. Pa por mira na visyon vira realidad. Thank you, Lord, for ministering to these people. Danke, Senhor, pa ministrar Thank na you, ele na Lord. aki, Senhor. Touch them. Fill them Bishiko na, afresh toka even na, now. Llena ng fresco, ahora que hasta. Thank you, Lord. Danke, Empower Senhor. them Empoderar ng that they might be able to turn their job panam porta capaz into a pa ministry. transformar ng trabaho de ministerio. Empower them Empoderar ng to be witnesses. pata testigo ng Empower them to be empoderar ng Pauls. pata Pablo ng Empower them with the Word of God. empoderar ng que palabra de Dios. Thank you, Lord, for what you're doing here. Danke, Senhor, por lo cual vos haciendo kinang. Bless them all in Jesus' name. Bendicionar ng tour de nombre de Jesus. God bless you all. Dios bendicionar vos tour. Very, very good. Amen. God is Hope, good. hope, bom. Amen. Dios está bom. We are so privileged to have ministers like these visit us. Nós está sendo privilegiado para te ministrar na maneira And to minister to us. visitar-nos e vir para Don't take these ministrar-nos. things lightly. Não tu me saque a la I ligera. believe that these are divine appointments. Mita kere ke sa akin ng ta appointment ng divino. See, Sita ng divino. you need to be, how do you say that? Prophetically open. Vamos estar profeticamente abrir. Because this is God speaking to the church. Kasi sa kita Dios papiando This sa is iglesia. God using all His different kingdom resources to lead us in a particular way. Esa kita Dios usando todos os recursos ng di reino para guiarnos en el camino que equibanos. I believe that Dr. Doc should come back again with his wife, Marsha. Me te quiere que o Dr. Doc tenha bem back com sua preciosa casa Marshall. I believe that we need to get a balance between work and ministry. Me te quiere nós temos que ter balance entre trabalho e ministério. Sometimes we get so distracted in the work and we forget that the Lord is the one really opening the door for us at work, promoting and all those things. So we have to balance those two things. Me te quiere sabe para te enviar nós tawara assim distrair de nosso trabalho não e nós te lubida com o Senhor te som com tei quando na nosso trabalho e que tá abre porta para dura nós mais dentro nosso If trabalho. you are doing Nós temos que well in balançar your isso aqui. business, you're doing well at your work, Se você está sendo bom no negócio, você está sendo bom no trabalho, it is for a purpose. está para propósito. And you need to understand what that purpose is. Você tem que compreender que como propósito tá. Sometimes people make money, but there is no purpose. Se Making money, but no purpose. pero não tem propósito. And no satisfaction. E tampouco satisfação. I've learned early, Me assim, a roupa temprano, combine the professional work that God allowed me to do with ministry. para mim a combinar o trabalho profissional que Deus deu para assim com o ministério. And all that
wealth that we were able to make together. E tu placa é que nos por atrás junto, It was directed into the kingdom of God. nos abutele den el reino de To Dios. see people better. Pawak gente ng mihon. To see the transformation in the lives of people. Pawak transformação den vida de You have to gente. take care of your family, of course. Claro, bo tenho cuidar da família. But there is a reason why God gave you that position. Pero tem motivo para que Deus There's a reason donava why He certa gave you those posição. opportunities. E para que donava certa oportunidade. And let me tell you what. E lá me bisabo I'm not algo. saying this out of nowhere. Me não tá bisando essa que diz de nenhum caminho assim There is nada. two ways that you can sleep at night. Tem duas maneiras como vou dormir à noite. You can go and sleep tired and empty, Vou por vai dormir cansar e baixi. or you can go and sleep very tired but well satisfied. Ou vou vai dormir roupa cansar, pero roupa satisfeito. Okay? Every night I enter my bed very tired, Tua but noite very dentro satisfied. da minha cama roupa cansar, pero roupa satisfeito. Because the balance between work and A ministry. motivo de balança entre trabalho e ministério. Amen? Amém? Thank you so much for what you shared. Assina roupa danke para o que vai I compartilhar. believe this is an important seed for many other things to come. Me te quero que essa aqui tá semia, roupa importante para roupa outra coisa que vai começar a I just told my wife that I sense that Sister Masha has a powerful ministry over her life. Mabisa mi And kasama she needs to ko. come back and share that with the women. Nós compartilhar com eting vida assina profundo de Yes. Cristo tá lo que me te sinti e que eting bem compartilhar back com a mulher na. And it's so nice to see you work together for Esta Jesus. assina bonita para wako estar junto para Jesus Cristo. Amen? Amen. So, anyway, tonight we continue. Oh. Dr. Doc only has 2 books for sale. Dr. So Doc the- solamente 2 books que arreste If you can grab him before. Se bobo garre para mim $25, Yes, otherwise you need to go to Amazon, I guess. ou Right? vou tenho vai para Amazon to busca dibo. And it's in English. and- Espanhol para ti? You have a Spanish one? Inglés, espanhol. Oh, ya uno tomó. Ya el español la vai, One is ajá. gone. English is gone. So the Both other is one is gone. So sorry. Despensami. The rest you can go on Amazon. Vos puedo subir Amazon. Is there an electric version? Tem An electronic version. versión Okay. electrónico. Yeah, Sí. you can use it in Kindle, I guess, and Vos puedo iBooks usar en and all Kindle, that. So, iBooks, etc. praise the Lord. So Pues tonight we gloria a continue. Dios. A noche nos te sigue. We have Dr. Eli in the house tonight. Don't Nos- miss that. Nos tem Dr. Eli de nos casa a noche, no perde. Okay, tomorrow is water. Mañana ta agua. And please approach Sister Eli. She is already going to the front. Corda acercar man en el list, está vayendo delante. We need Si you to boquear register un for tent, camping as soon as si possible. boquear un tent, botin que registrar lige, para sobra no tem hopi lugar más. Amen. Okay? Praise the Lord. God bless Portanto, you. lugar para 10 tent más and that's it. God Dios bless you. bendicionado. May God continue to put His hand over you. Que Dios siga Use por su mano you. para vos usabo. And may He strengthen you during this time of Y que fasting. por donabo força en el tiempo de In ayuno Jesus' aquí. mighty name. God En el bless nombre you. poderoso de Jesús. Till Dios tonight. bendicionado. Te buena noche.